ka o tloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. We would like to urge all parties to allow due legal processes to unfold, and of course I think sooner rather than later we'll get to the bottom of this. As a union, of course, we're against any form of criminality, we're against any form of corruption. Mapolesa a leshome a tshwerweng kajeno Ekurhuleni a tla hlahella kgotla hosane Germiston. We cannot say it is drugs at this point. Those investigations are ongoing. Nyewe ya babelelwa ba bararo ho kenyeletswa le mme wa ngwana ba qoswang ka teko ya polao le hlekefetso ya ngwana e kgutliseditswe morao ho fihlela ka Labone. Our discussion on the economy focused on the actions that we need to take to give effect to the strategic priority of inclusive growth. Kopano ya matsatsi a mane ya NEC ya ANC e fihlile pheletsong kajeno. Ke Thabo le Monyaka ho boela ho kopana hape mona ho SABC2 le o le hae. Puong ya matsoho ke na le tlou e leng Augustine Letlalo. Mapolesa a leshome ho tswa sepoleseng sa naha le a tswang sepoleseng sa masepala wa Ekurhuleni a tlo hlahela lekgotleng la Magistrata wa Germiston hosane. Diqoso tseo a tobaneng le tsona ke tsa bobodu le boshodu ho latela letsholo la ho phinyokolla lebenkeleng la Edenvale kgwedi e fetileng. Mapolesa ana a tshwerwe ke sehlopha sa mapolesa se bitswang Tactical Response mme ho nkilwe thepa e tlang ho sebetsa e le bopaki kgotla. Ho ya ka ditlaleho letsholong la mapolesa ana Edenvale ka kgwedi ya Phupjane a ile a hapa disakarete, dipidisi tsa Panado le diranta tse 30,000. Lekala le ikemetseng la bodisa ba sepolesa IPT le re bahlanka bana ba tshwere nakong eo ba hwebang ka disakarete ka mokunyata. It is also alleged that the accused officers failed to record all the merchandise seized from the shop at the police station. The shop manager allegedly disputed the quantity and type of merchandise booked in the occurrence book to the station commander. The members were arrested today while on duty and will appear before court tomorrow. All arrested officers are constables and one sergeant and are detained at the Germiston police station. Union ya mapolesa Pope Crew e bolela ha e amohela ho tshwarwa ha ba belaellwa. We respect the constitutional mandate that has been given to the oversight bodies such as IP to look into investigating members within the service itself. So at this stage, there remain allegations, of course, and we would like to urge all parties to allow due legal processes to unfold. And of course, I think sooner rather than later, we'll get to the bottom of this. As a union, of course, we're against any form of criminality, we're against any form of corruption. Pope Crew e bolela ha e lwanela hore tshebeletsong ya sepolesa boitshwaro e be bo ananelehang le ho ba le boikarabello. Ratela pele nyewe ya mme wa ngwana ya dilemo tse 4 mmoho le bao a qoswang le bona e kgutliseditswe morao ho fihlela ka Labone e bekeng ena lekgotleng la dinyewe la Johannesburg. Babelelwa bana ba qoswa ka teko ya polao le hlekefetso ya ngwana. Babelaelwa bana ba tla nne ba dule ditlamong ha ho ntse ho netefatswa diaterese tsa bona tse ding pele ba etsa kopo ya beili. Difuputso tsa ho fumana dithethefatsi tseo le tsona di ntse di tswela pele. Well, we cannot say it is drugs at this point. Those investigations are ongoing, so it's safe to say that one of the accused was smoking an unknown substance and thereafter shared the substance with a 4-year-old minor. Baahi ba nyutle ke ba bang ba batho ba ileng ba makatswa ke ho bona khatiso eo ya ngwana ya dilemo di 4 e ileng ya tlala ho dikgokahanyo tsa setjhaba moo ho neng ho bonagala a rutwa ho tsuba dithethefatsi. Mme baahi ba ipiletsa ka lereng ba belaelwa bana ba seke ba lokollwa ditlamong. We are all here in support of the little boy. Guys, we are really saddened by the fact that this matter has been postponed to Thursday. We really want justice and we want justice immediately. I am broken, really broken. So I really feel I need the courts to give justice for this child. Ngwana enwa o ntse a le sebakeng se bolokehileng ha jwale. Moipejana re kopile maikutlo a hao ka hore ba ai ba nyutlile Johannesburg ba batla toka iphethatswe bakeng sa ngwana ya bonweng videong e ileng ya tlalatlala dikgokanyong tsa setjhaba moo ho bonahalang a rutwa ho tsuba dithethefatsi
ebe o nahana hore baahi ba ka thusa mmuso jwang ho lwantsha tshebediso ya dithethefatsi? Maikutlo hao a latela ka kgatiso ya video ya WhatsApp. Mme o ga swanela go dula mo go le go batho ka baka la gore ke bore o tlo go senya bana ba Tharientsho. Toka ga e phethagale go yena o sentse gore a tshwarwe a ye ntlo leswiswi. O ka seke wa re ngwana o monyenyenyane o mokanyana wa bo mo dira bošula jo bo kaka ka di-drugs. Ga a tshwarwe toka e phethagale. Setšhaba se ka thusa mmuso ka go lwantsha tshebediso ena ya dithethefatsi ka ho tsebisa seponesa. Ha motho a dula mo motseng a bona hona le ngwana ya hlekefetswang ntlheng ya dithethefatsi, ha tsebise seponesa le hore a tsebise ba haufinyana mo ba dulang teng. Nna ke nagana re le baagi re tshwanetse re ga re bona batho ba dirisa dithethefatsi ebile ba di dirisa mo baneng, re begelele sepodisi go fokotsa bona botlhokatsebe ba dithethefatsi. Moirele boela maikutlo hao ka mehlahle. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re mokga o bile le kopano e atlehileng haholo mafelong a sa tswa feta beke. O buile sena kopano ka mora kopano ya matsatsi a mane e bileng o mondi ka borwa ho Johannesburg. Our discussion on the economy focused on the actions that we need to take to give effect to the strategic priority of inclusive growth and job creation as clearly contained in the medium-term development plan adopted by the government of our country. We have reaffirmed that industrial policy must be the leading instrument of economic development and transformation, which will in turn help to shape our trade policy. For this industrial policy to succeed, we need an all-of-government approach. As the representation from the Economic Transformation Committee, a subcommittee of the National Executive Committee, noted, this requires coordinated alignment across multiple centers of state power, not just trade and industry and competition, but also energy and electricity, transport, water, agriculture, land reform, rural development, public works and infrastructure, public enterprises, mining, higher education, science and innovation, petroleum, finance, as well as labor. Ho sa le jwalo re fumana hore moetapele wa DA John Steenhuisen o re o na le tshepo e tiileng ya hore mmuso wa Afrika Borwa o tla ntlafatsa dipuisano le bomphato ba bona ba naha ya Amerika ho etsa hore ba nahane haholwanyane ka tshisinyo ya ho nyollwa lekgetho la thepa e romellwang ka ntle ho naha. Toropo ya Douglas e leng enngwe ya ditoropo tse tsejwang ka temo ebile le mathata a akgang ka hare dikgohola tse ileng tsa ama dihwai ngwahola le tsitsipano ya dipolotiki ka hare lekgotla la motse. Moetapele enwa o bontshitse ngongoreho ka ho eketswa ha ditefello dihlahisweng ke naha ya Amerika mme o re sena se tla ama lekala la temo. I'm very concerned. I'm hoping that we can use the next 7 days to try and do what we can to avert those tariffs from taking place until the negotiation is complete. I think that we've put some good things on the table for the United States. I think that we have the makings of a good deal. O boetse a hlalosa ha lefapha le entse ka hohle ho phekola lefu la mokaka. Foot-and-mouth disease does huge damage to our potential for access to international markets, whether it's Europe, whether it's the Middle East, whether it's China. And if we get it under control, I think it's going to open up a whole new opportunity for the livestock sector in South Africa. Steenhuisen o re o tshepa ha mokga wa hahabo o tla hapa dikgetho tsa tlatsetso ho tlisa botsitso masepaleng ona o eteletsweng pele ke ANC. Baahi le bona ba re ba batla diphethoho. Mekga ya dipolotiki e akgang ka hare ANC, DA, EFF le Patriotic Alliance e tla qotisana lehlokwa lebatoweng la bone le setseng le sena boetapele ka morao hlokahala hang kgetheng ya ikemetseng. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Douglas, Northern Cape.
Mme ho sa le jwalo ha re fetele diketsalong tse ding tse etsahetseng makgotleng a dinyewe ka tsela ena. Ke ditsamazama tse 512 tse seng di tshwerwe Mpumalanga e sa le ho tloha ka Labohlano. Ba ka ba 490 ba hlahelletse lekgotleng la Mastrata la Babathini kajeno. Ba bang ba bona ba lokolotswe ka beili ya diranta tse 2,000. Ka Limpopo, nyewe ya rapolasi le baqosuwa mmoho ka ho bolaya basadi ba babedi le ho lahla ditopo tsa bona hokong ya dikolobe e buseditswe morao ke lekgotla le phahameng la Polokwane, mme e se e tla dula ka Labohlano hona mona bekeng. Re sa le Limpopo, kopo ya beili ya lepolesa le qosetswang polao ho iphumana ditjhelete tsa insurance Rachel Kudumela le ba tshwaruwa mmoho le yena e buseditswe morao ke lekgotla la Mastrata la Polokwane, mme dingangisano tsa kopo ya beili di tla phethelwa ka Labohlano. Ka North West, nyewe ya o gorogile Motswathebe e se tla dula mafelong a kgwedi e hodimo lekgotleng la Mastrata la Khanyisa. Motswathebe o tshwerwe bekeng e fetileng ka ho beta le ho bolaya Bokao Gaisimelwe motseng wa Tseoge haufi le Morokweng North West. Ha re fetela Eastern Cape, mmuso o bitsitse paki ya bobedi nyeweng ya baqosuwa ba tsheletseng ka ho bolaya ka sethunya batho ba 18 sebakeng sa Ngobozana le Sikisiki. Tlhaselo ena e bile ka kgwedi ya Phato 2024. Lekgotleng le phahameng la Gauteng kahlolo nyeweng ya ho bolokwa ha mopresidente wa mehleng wa Zambia Edgar Lungu Afrika Borwa e se e tla dula mafelong a beke. Bothata o bonahala e le ho ba teng patong ha mopresidente wa jwale wa Zambia Hakainde Hichilema e leng seo lelapa le bolelang e bile takatso ya mofu hore mopresidente a se ke a ba teng. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 lo lehae. Batho ba bang ba phelang ka boqhwala ba hlahisitse dingongoreo tsa bona ka tlhekefetso eo ba tobaneng le yona e etswang ke ba malapa le ba maloko. Ha ba hlekefetswe fela maikutlong le mmeleng, empa ba boetse ba nkelwa tjhelete tsa bona tsa SASSA. Lesiba Mogolobotho le molekane wa gagwe Thembisile Mogolobotho bao ba phelago ka bogolofadi bja go se bone ba tšhabile ka gae ka baka la ditlaišo tšeo ba bego ba itemogela tšona. Gabiale bona le bana ba bona ba bararo ba dula ka lapeng la bagwera la ga Mphahlele fao monna le mosadi le bona ba phelago ka bogolofadi bja go se bone motseng wa Nkotokwane ga Mphahlele ka ntlenyana ga Leboakgomo. Lapa la ga Mogolobotho la batho ba bahlano ba pitlagane ka ntlong ya RDP le lapa leo le lona le dulago le bana ba bona ba babedi. Balekani ba hloka thušo go aga leswa maphelo a bona, dinyakwa tša motheo go swana le mapae le bodulo bja lebakanyana ga ešita le bja go ya go ile le gore bana ba bona ba tsene sekolo. Mo be ke le gona kwa sateng ya botloko kwa be ke senape ke kgotla ke le go ja ga botswanyana ka be ke kušaretse ba affecta dithuto tša bana le nna ka bonna bophelo ba ka bo sasafala. Lapa la ga Mphahlele fao monna le mosadi le bona ba sa bonego ba re ba amogetše lapa la ga Mogolobotho ka diatla tše pedi ka go kwešiša seemo sa bona. Ba re batho ba bantši ba phelago ka bogolofadi ba itemogela ditlaišo le gore ba tšhaba go bolela. Ditlaišo tša bagolofadi di atile Mokgalabe go tloga mo ka tsena ka gare ga industry ya bogolofadi tše ke di bone ga di kgahle kgoro. Kgoro ya Tlhabollo ya Leago ka Limpopo e gadile ka bogale ditlaišo kgahlano le bagolofadi le go ba hlohleletša gore ba bege ditlaišo tšeo. Ge go na le bao ba tsebago gore go na le batho bao ba tlhokofatšwago ba phela ga bogolofadi ka ba tlhokofatšo ye nngwe le ye nngwe ba tšeelwa mašeleng a bona, batho ba bjalo ba tshwanetse gore ba begwe maphodiseng goba kgoro ya gešo ya social development e tsebišwe. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Nkotokwane ga Mphahlele. Ditabeng tse ding re fumana hore tsamaiso ya lebollo morao tjena e thunthetswa ke diketsalo tsa ho hlokahala ha bana mephatong. Mosebetsi mmoho le nna e leng Lebeko Seleso o buisane le morena Lamek Mokoena e le mopresidente wa Contralesa ho utlwa ka seabo sa Contralesa ho fumana tharollo bothateng bona. Le nna ke a o amela mmohi sehla sa lebollo la Maria se se kwetswe empa le jwalo ho hlokala ha bana ho ntse ho tswela pele. Re bua tjena Eastern Cape o se ho hlokahetse bana ba 11 sehleng senana. Me ho fumana taba ena na ka botebo re buisana le mopresidente wa Contralesa e le morena Lamek Mokoena ho utlwisa hore na bothata bo kae. Ntate Mokoena re a amela ditabeng tsa Sesotho.
a go leboge morena ka ke dumediše ka moka babogedi ba ba re lebeletseng morena wa ka. Contralesa sehlaka seng e dutse e seola kapa e kgalema bothata ba ho hlokala ha bana mephatong e ka ba o ka re le contralesa le a atleha ho ka thibela bothata bo. Morena ka ha o ka lebella ge o e bapanya le mengwaga e fetileng ba pontsha ngwaga o kaone e ge go le kaone fela re contralesa a ra thaba ka gore ra bona le lona ngwaga o na le bana ba ba re shileng ka gona molaetsa re a o sepedisha morena ka re butse batho ka mogoreng ka ba dire ka gona e fela ka ge le tseba go na le mephato e le gore a e molaong ke mo e le bothata bo a tlhaga morena ka ene ke e le gore re na le puso le setšhaba re tshwarisane re bona gore ntho e re ka e fetsa ka tsela e feng ngwana kgosi yaka ga le so le fumana tharollo le le mmuso le contralesa rona mephato e bulwa ntle le molao le ka ithibela jwang re tla bolla go fitlhela mmuso o re kwa ngwana kgosi yaka ka gore go le marena ba tšetšwe maatla ba tšelwa ke mmuso go le ha o ka lebella mephato e ranwa le go monitora ke di-politician contralesa ile ya re go minister tšea maatla a go tsamaiša dikoma o e busetse go marena go e be bona ba ba tsamaisang koma bjale gona yaanong bothata ke gore palamente phase molao mo e le gore koma a e sa tsamaiša ke marena e leng magoši bjale go hlomilwe structure tse e le gore ke tsona di tsamaišang koma and ditšala tseo a di ne maatla a di lome ka gona gore e tle e loke a re ministera le parlamente a re change molao o busetse maatla magošing gore ba kgone go sepiša taba ya koma morenaka ha o sheba ntate Mokoena ho tla fihla ha jwale mohlomong dilemo tse pedi kapa tse tharo tse fetileng le contralesa dipalopalo le ka re e se le bana ba bakae ba seng ba hlokaetse imanyami morena ka gore for example ha o lebella ngwaga o re boa ka mafu a ka ba go 15 a ile gore a mabedi a Mpumalanga a mabedi a Limpopo then a mangwe a the rest a tloga a le ka bontsi a le Eastern Cape e fela se se re thabisang ko gore dikgoši kgolo in the Eastern Cape le marena ba kopane ba re batle ka tharollo gore re ka e lokisa bjang gona enong ge o ka lebella mengwaga e fetileng e meraro mafu a abeleng gona a fihla go 30 ene seo go rena e tloga e le tshenyegelo e kgolo le ge ngwana a ka ba hlokafetse a le mong fela still e tloga e sa amogelege morenaka ka gona re bona gore rena batsadi mmušo a re kopaneng re bona gore re ka lokisa kae gore monitoring e tle e be gona gore le ba ntshang dikoma ka ntle le molao ba tsebe gore ge nka e dira le ge kgosi o morena a ka mpona ke tla otlwa ha le contralesa le bona gore bohlaswa lebollong bo qala kae bohlaswa ke gore gona yaanong o lebelele ge go na le launch ya setlha sa dikoma morenaka kutse gore no e launchitse ke mang a e launcha ke morena ya mogolo e launchwa ke a minister o ileng politician morenaka bona gore the structures bo PICC tse di leng gona ko di-provinceng e ranwa ke bomang pele ka kgoši ba go fa gore o iphere o be yona chairperson ya yona o be modulasetulo wa yona e fela ba leng ka mora komiti eo ke bomang ba bangwe ba bona ke ba ile gore ga se ba ile bollong ene o ka se ba ganetse ka gore politicians ba ile ba re o mongwe le o mongwe wa kgethwang a tsene kua le ge e le gore a tsebe culture e wa kgona go tsena by so doing go na le tse dingwe tse e le gore o ka se kgone gore re bue ka tsona ko that structure ka gore some other things ke tse e le gore ke sephiri a di bue ko phatlalatseng morenaka until re busetsa go beng ba yona gore ba batla dulang go those structures e be batho ba e le gore ba tseba koma ba tseba mphato ba tseba gore ge go na le botlhatso re dirang sehla sa lebollo la hlabula se tlo qala kgweding tse pedi tse tlang e ka ba le contralesa ke boitukisetso bofe bo bang le se le bonkile kapa le tla bokenya tshebetsong ho etsa bonnete ba hore mathata ana a etsaetseng sehleng sa Maria ha etsahale hape le sehleng sa hlabula Pudiso e botse morenaka re setse re kopile kopano le mtlhomphege ministera Hlabisa gore re tle ka our ideas tse re leng contralesa nang le wona
ka gore contralesa e na le a plan e le gore if plan ya rona e ka amogelwa ke ministera re ka kgona gore re implemente gore bana ba rena ba ye lebollong ba phela ba boe ba phela gona yaanong morenaka re tshepe gore mohlompe re ministera tsa re dumela ka gona yaanong le ka nako ya mophato wa selemo ke ona o ne mathata a magolo go feta even a mareya re tshepe gore letona le tla mamela sello sa lona le contralesa ntate Mokoena gore mathata ana a lebollo a tle a lokiswe re le moifo wa ditaba tsa Sesotho re le bohaholo ka nako ya hao. Moifo wa ditaba tsa Sesotho o ntse o leka ho fumana maikutlo a lefapha la makgotla a metsi le ditaba tsa marena hore lona le bona pharela e le hokae ha re fetela mabenkeleng. Moijwale ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala hore nyabohlano. Ranta e ntlafetse papisong le dolara ya Amerika. Diabo di sebeditse hantle. Ditekong tsa thepa oli e tala ya Brent ha ya sebetsa hantle ka ha e ne e hweba ka $68 barrel. Dipapading re fumana hore hosane ho kgakolwa sehla se setjha sa Betway Premiership ka mora hore ho bapalwe dipapadi tsa tlhodisano ya MTN 8 mafelong a beke. Kgasweng ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka rona kwena. Lefu Motaung wa latela ka bolipi. Ke o taba. Wana monna ke a leboa babui madume tsa bole ba re shebile hona khula botang botsimba ka jelo tla hlile ba ka ipula tsentla holo re shebile mabopong a ka ro ka pa boprima empa lo ka ho kena ka rona teng ha pula tsebile tsentla fela le hore e tla be le fela marotlo mona ho tloa hona ka ro ka pa boshebela ho tla fitla hona ka leboa le ho la re shebile ka ha rona ha ho tlhokomela fela e tla be le fela mo e sa enkae ho sane le khubela motla tla hlekene ka ha rona ha le ba ke fela go kgetha ha lehlwa ha re shebile hona ka ho ka pa boshebela ho ya jwale hona ka ro ka pa leboa sentse ke shalebele hona ka ro ka pa boprima ho kena ka ha rona teng e le fela mafatsane a isetleng a re duma ka ntle le ka haro hona ha ho bona hala fela moya e sa nkae ba borabli ba se tlhokomedisa hore ha ile ka horo kapa boprima tla hle o bane moya ena e matla e tla bakang hore ho bane le maqhubu a halefileng a lewatle ha re se shebile teng ho sana o tlhokomele hore ka thekong o tla fihla hona ka haro mafikeng o tla hle o foke moya o tsokile motjheselo oma o ka go hlaha e che ha re shebile hore ba Gauteng se maka jeno le hona sa no se o tlhokomele hore tla hle bate empa re khadi di phahama ka Pretoria sa mmele ko hona ka ro Johannesburg di tla khitla fela ho mashome a mabedi a mtse America o fela re shebile ka polokwana jwale ka Mesina o tla tswela ka hore Thando o tla hle o chese di gradi di rita ho mashome a mararo ka ofela re shebile hona ka Bilabela o tla tswela ka Thabazimbi ke setsa ke sebela hona ka Lephalale o tla tshetse fela ho itikanetseng di gradi di rita fela ho mashome a mabedi a mtse Emehlana ka ofela mashishing o tla tswela hona ka haro Carolina o tlhokomele bosimba ka jeno le hona sa no sengwe o tla hle o phole fela ho saeng ka di gradi di rita fela ho mashome a mabedi a mtse o mong ka ofela re shebile ka Standerton o tla hle bate bosimba ka jeno le hona sa no seng di gradi di rita fela ho mashome a mabedi ka ofela re shebile Lady Smith o ka Vryheid bosimba ka jeno le hona sa no seng tlhokomele re tla hle bate hona sane kwa start ka le hongwe ho fitla fela ho mashome a mabedi a mtse Emena ka ofela pa ka tla jese a re shebile hona ka no joli o tla fela hona ka maletswa le tlhokomele o tla hle phole fela ho saeng ka di grate di rita fela ho le moshume le mtse e robedi ka ofela a re shebile hona Lensburg Beaufort West le hona o se rema ka mafatsane a itseleng a daduma o tlhokomele re fela o tla hle bate hona ha isale re shebile hona ka leboa le holo tlhokomele hore apentene le teng o tla hle bate re shebile hona ka Calvin ke setsa ke sala hona ka Rosa Talent re grati re fitla fela ho robedi Hak Freestata re shebile bo Thavile o tla tswela hona ka Bloemfontein Masokolareng le hona ka Welkom tlhokomele hore tla hle o itse fela ho itikanetseng re shebile hona ka Social back di tamating o tlhokomele teng o tla tshetse fela ho sa enkae ha re shebile hona ka Northwest Autos Dalo tla tswela ka Mafikeng sentse ke sala hona ka Vryburg le teng o tla tshetse fela ho itikanetseng di gradi di rita ho mashome a mabedi a mtse Emena ka ofela ba buitse bile pidi akalo ai be etso gotso